sing jeda di hati ngalahin ragan adine dikala adi nyaratang beli nanging aten beline suba kadang sakit muda adi dadi ngeraos gitu orahan takut yen kutan rerama uli munyin adine anto tonyina yang ragan adine sing banila karena takin dis panase hidup ngajak beli anto karena yang beli imu teken dewek apa buen aneh lakar saratan yen adi suba ngeraguan beli kudang tiban kaden tresnane mejalan pegat nyambung ke lara-lara nanging pemuputne dadi buka kene nyen ke ane pantas alahan nyen ke ane lakar penehan mirip ke peleh ira gejak dadwa apa ulian reraman nesing tae nerima munyin adine anto tonyina yang ragan adine simban bila karena takin tis panase hidup ngajak beli anto nana yang beli kimu teken dewe apa buen aneh lakar saratan yen adi suba ngeraguan beli kudang tiban ngaden tresnane mejalan pegat nyambung ke lara-lara pemuputne dadi buka kene nyen ke ane pantas alahan nyen ke ane lakar pelehan mirip ke peleh ira gejak dadwa apa ulian neraman nesing tae nerima